Niketheka mulethiri wa Meru TV na kankwato weni kiri mubango yogi mabweto hane aratwaraire mirimo yondere yomba kwithira ekuthanithia na kinya bora tomba kwithira twimetungatirani kenda kutiira uri na ugima boboya bwa mwire ugorobora rito yarire murimo yo kumenyekana ya H pylori na ntininka ingwatanite na daktari Matekuma Wellness Health Center. Ibaya sana daktari Ronto Pakwea, karibu kwenye mulethiri wa Meru TV. Muraithiri wa Meru TV muga muno maritwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center ndere chia Embu but mundu lokenda kumano eje kundita wa Meru Town every Monday kana ndiko jondi chia Jumatatu tu ale Continental Hotel na unyo mundu omba gutona first floor menya weja uno uri nao omba gutonyera nau unu mundu omba gutwatari Meru Ibaya sana daktari tutonyandikire rwari turantu kwirwari H pylori murimo yukari H pylori nikiwa kilwamirite Helicobacter pylori Helicobacter pylori kana ria tukua H pylori turaria euro ria infection ya bacteria ndene ya GIT. GIT ni gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract nundu muraithiri ni thwakiuria ni mbigu daktari kwariria ni turiariria kuma mumero wita mwakanjirani ya kioro ouna unyo H pylori yomba ku infect but most commonly it can infect the stomach kana kiu and the small intestine, mostly the duodenum. Ona wungite very common mwakeketho ingi yatia ni na mwaka marani but not very common. Na ria ya ukumandene ya GIT kana digestive tract ni thewekirete ndalili mwanya kuringana mbikiriku na kintu kingi ni menda kwira muthikiria uko oethiria ikundi kia andu 100 of course antu 50 ena thinia ya H pylori kia kitho ikindiva kana mwanya urio ni infection impasse kana ni mbi ilete mbindeni ya mwili na ni ata mwili jwa muntu kali nundu ko bateonania mwakandalili kama muntu agakwa ni other illnesses kana ukura atikwa ni mwakandalili ya H pylori ou tithina ya antu ukira muntu etatege bakero na H pylori uitango batero na H pylori tithina ukira sana nundu ni thagura pando ino flora in the digestive tract. Daktari na thini yuma H pylori muno antu abaingi mwaka ketha muntu ni muntu munene wati ni H pylori muno awata wali mwana below 7 years nuntu ni thina tu ani fecal oral route transmission. Fecal ni kioro kia mundu ikinene oral ni indo iri kumaga ndeni akanywa so letukuga fecal oral route turiariria indo iri orite jena bacteria ya H pylori o bacteria ye yuma kuri contamination ya muntu uria withite kioro kina bacteria ya H pylori ikaukumandene ya bia kuria na karia na nundu ni too much resistant to heat mwago eto katheruki H pylori itikuna rwiro nukwethaga mwakanda acho ni specific drugs although ni antibiotics plus antacids so yuma kuri mirire na ni wata kuma kwi mundu weta kwi mundu through oral fluid contact riantu ba ukishana nombe gwatu ya bacteria H pylori utumira bia kuria ta isiko thani ino njombe kuwatania ou ni very transmissible kana gwatana na ritie uru sana ibyo no ni debi komuntu akona amenye maybe de na H pylori bionelia ilia mwaji wa H pylori nomba kona akona kana tuga tikomba kona kalikiria kana akayeta kera daktari menderia ndawa ya H pylori nuntu na H pylori tuga ni bionelia ya muntu omba kona yani akathugania thineji no ithiri ya H pylori na bionelia je ni kwega muraithiri witho kimenya ikariuchia acid
nundu H pylori ukona muntu ugwatwa ni H pylori netho kirete ndalili netiategerwa na H pylori. By the in most cases antu beta uterwa H pylori muntu ena thina ingi ya kiu kana ya marungo ageta gaterwa akoneka na thina ya H pylori but gutire ta akiuga uni ntegera H pylori ne baba kaisara bathugana imantu ba H pylori. So byo ni bija bikari utamirimu ingi kwa mbere muntu netha gwe na kintu ta wa chest pain na chest pain yaja gatagati ka mbaru akibarene akagoka murimu wa kuma na undene netha gwe na kintu ta wa heartburn kirungurira netha irwa ena thina ya thina ita wa dyspepsia indigestion dyspepsia kana indigestion ni kwithoreria irio but indigestion yacio kana ule ikuthiwa ni kiu urita kioroko na kwina kintu ita wa indigestible materials etho ni mwaurire ugeto kona mwaure wita kioroko ri uri uriro kari ukindu ita wa acid digestion kana ile warike kuria irio ukinywa runji ukiwa runji rutakwa rugitia bweguru rukari sanchi rugetie bweguru no kiwalukari uta kintu kinagana kana kiruri ni kwana no etho na thina ya H pylori kwithwa wina lap lower abdominal pain pando no etho kionania wina thina ya H pylori kwithwa utina appetite yani urotura kuria kwiwe na amya bya kuria fulani ukiwa na ndote kwiwa kuria bya kuria fulani na ringi walike kuria ukiwa wina thina ya heartburn kana stomach discomfort ukiwa kiwa gwitika ria kibaterwe ikara iu ni dalili ngia kwa no etho na thina ya H pylori. H pylori nuntu ni bacteria ya thithia colony mingi ndani ya kiu of course ni leta thina ya ulcers na dalili ya ulcers ni kwita kiologi ki black nundu kuna bleeding ndani ya kiu na content ile igeta ina tharike imixite na kindu ita wa digestive juices yeta kimanjirani ya kioro ukalaira kioro yaku ni ki black alafu muntu rokethia atikwenda kuria indo itukuga undefined wounds ja mundu eta hospital kerote kale mutu akithi etho no kuria mutu ito ure mutu atuga sifted means meal either grade 1 nundu ukalea endogenous too much ravage aieta kiambie kuthukangia kindu ito ulcers kana ironda cia kiu o ria muntu ale into tairia uketha kiu kiawe kina thina na ringi nundu bwa kwithwa digestion ite gwita bwega muntu akethirwa ene ria twitaga unexpected kana unwilling weight loss kilo chai kambia kwinama na nundu bwa kwithwa gutina absorption ya nutrient bya kwega nundu wa maldigestion ukethia muntu ni awajwa ni ria twitaga kwithwa wina deficiency diseases. Deficiency diseases ni kwitha no kuria bya kuria batere but gutina digestion na gutina absorption nundu minerals itatuika digested fully so ukalikia una thina ta anemia nundu no kuria irio but tharikia kwite gwata iron iria iwitwa hemoglobin ukethwa ukeneka kilo nundu bya kuria itekukuma ndene ya circulation bwega so muntu rakalikiria ena thina ya deficiency syndromes kulinga ni mbigite kwigana ndeni ya mwili wawe indi bimba kuika mtu wati netwe atari awati ni H pylori bimba utama watu kana bimba kumweko wati ne muntu uri watini agisungu tuga muntu uri atangirita risk ya kwatwa ni H pylori atagwatani ali mwana batie muntu munene ni atomba wikara kana ni mbiwe mbakumikio watini nguluki ya muntu wa kawaida uti watini number 1 ni kwirwa muchoro waku kana antu babarinja waku umwa ni wajitu ni thina ya H pylori nundu indorebo tumira kindu itwa utensils bya kuria buri share the same items na boga share the same water points muga share the same phones na ikwetha kuno watu wa H pylori kawatira kindu kimwe no kethwo ingest kana kimilia bacteria no kawatwa ni H pylori so number 1 ni kwethwo gikala na mwajie na hali wikara number 2 ni community dwelling community dwelling turiariria kintu ta school kintu ta police stations military bases kana military centers yandu kundu kethia kuna antu abaingi ba share the same water points ba share the same items yani ukethia ba share too much antu ba nuntu no makwetho kuna contact from contact to contact
nundu into irio bagika no bakabakaria. Of course feeding ni kindu tumba gwikara kuria. So in such cases no ithagia ukethwa kuna muntu ina H pylori na tugire rikana tugire muntu antu 100 antu 50 betha H pylori positive. So ria mwikara nau tuwe muri antu 50 antu 25 already they are H pylori positive. So na mathugani jaria nukwona ndo uria bekarite be baingi no gumumba gucia into bia kuria nona muntu agita kuromba cumbi ungi akageta akethiwa akiria mbembe mandu tajau yani gucia na ni must buri community nundu wenu kumenya ni mucoro waku bugeta bukirija hamwe. So uketha muntu ari gwatini ngurukia muntu uri nja kwawe na family yawe. Number 3 ni muntu uri otura kundu na poor hygienic conditions. Poor hygienic conditions ni kuwa naria muntu awikara kwina thina ya runji rutheri bia kuria irirwa na runji runa ruko na runji contaminated mostly na fecal materials. Na tukuwa fecal materials to mwaka withire ni fecal materials ya muntu uria wita kioro ari. So ni turikagiria tuna thina ya kwithwa muntu uria ari gwatini nundu runji ra utumira rutitheri into iria kuria itirugira runji rutitheri na ngwetera muntu etho ni witite trip no te kumenya runji ro gwita kunywa at least ura runji important from a company ro gwitikinithia ya runji rubui nundu ku company ingi uketha runji na ro kuthi utukumenya na no etho ru contaminated. Kintu kingi wimbagikia muntu gwatini ni muntu ro wika ntigurute ya Kenya. Kenya tuga ni developing country kana ntiguru iria ukura na kwithagira teri ugeta Meru town Mutindwa. Tariu ngai ingi yu ukona swinji kilipuka na euro na tuge for example ugeta na ngari ukinyangiru njiru ria ukirukire hau nera ni fecal material direct ngari ro itanja waku tegwo wakirukira car wash tegwo eta ukithambia mwako kathambia tegwo kumenya kanja msiria na jetire iratu ciaku ukirukire hau sewage area. So developing countries they are poor in hygienic conditions. So uketha muntu ria kenda kana mwaka ndo abakuthambia indo itangari bari ugwatini wakwatani H pylori nundu wa that contacts na fecal material. Age risk factor age risk factor but ntuga muntu muno andu abakwatani H pylori ni ana baba nini anetho batega bakethwa yawe ti positive nundu twethe kwambia guta kindu etagwa antigen. Na family history H pylori infection na untu tuga bwa infection utethwa kuna family transmission te murimu jwa gutiganirwa tita thina ta jwa sukari kana thina jwa hypertension tumenya muntu ati ena aumete family iji ina hypertension kana sukari no makwa watu ni sukari kana rwati jwa watu ni sukari but H pylori ni infection na iwata muntu individually utego makani family kwa umete na etho bari nja gwati ni H pylori akemenyera bwega ati watu niyo owete ta thuki family. Marimo yono yoriwe the only kana njira yongwa ya kurigiria muraithiria ni kwithirwa ukimenyera your hygiene ukimenyera muntu amwikara nawe either ni ajite kana atajitwe andu baria no babatere u ni wabete kumenyera o tiomba gute vaccine ya H pylori silver o tiomba kurigiria H pylori nundu ne kuwate mwaka naro te kuthwaga ni omi kuwate mwaka hotelini. So H pylori tu ateri utimba kurigiria nya kudabde komta batere kuri ria muntu ena arike kumenya na thini ya H pylori ni abatere gwita kwa daktari wa nutrition and dietary advice. Ni muntu ule wa utara indo iyo batere kuria na ini kan tukiraithiria wi guru indo iria muntu ati batere kuria number 1 ni anything tundu na into china a lot of fat maguta muno atu ni cholesterol rich fats into china cholesterol na chuma ku into chianithia iria
reality processed ilo kutherũkia na unja waku aliga ukamukatherũkia ukanywa iria rĩthagwo na lot of cholesterol nundu wa cream. Nyama yongwa ni thagwo na maguta mwaka wa raitha nyama ilo kona ni rendi tina the whitish part ni thagwo na cholesterol. Into bingi ni into ta yale bathithagia mancharies into iya kawa megateu iji into chira china high fat content. So into ini muntu ni abatere kwa avoid. Kintu kingi nundu te umekani wajitwe ni asas utibatere kuria irio china so kana very hand ravages. Ravages ni into iria itethagiria digestion andu basukari bakumenya ni mbi. O ubatere witoka ura mutu tugire sifted kana ro ruti konira ria guru ya mbemba. Etho ni muchero kara wa white tim brown. Etho ni chapati ukarea white tim brown. Nundu akurigiria irritation ya keu kana duodenum nundu netho na kindu itawa stomach ulcer kana duodenal ulcer. Kuindorio batele kuria sana no batele kuongera into enough fluids. Indo ichena fluids ni mostly the vegetables and the fruits vegetables kana root vegetables ta carrot uniga gutetheria sana coat kana cover H pylori netho ikiriria shell iria nitha gwa yumi sana ikarigiria kureplicate kana kwithwa gitiana rate eguru. Number 2 no batere kuria low acidic foods. Low acidic foods no indo iria na acid na indo iria acid ni mbira muthikiria muraithiria ni indo ta iria refined. Kindu kionde refined kitho kina acid sana. Etho urita kuria biscuit ira ni refined product. Andu akuria biscuit itogure mutu waku wa white wa chapati itoruge chapati. Nundu biscuit already ni refined ni ongeri ni baked. Ingi ni roasted. So ubatere kuria indo ite refined ni igatetheria the natural digestion. Etho ni bia kuria ibona ndukenu wita ndukenu kethiaja kwina yogurt kwina juices. Etho kithithia juice ya kunja pia kwenda kugura juice nundu juice ciondo kalaitha njitha china a lot of carbon iria yumba ukurete thina ya a lot of acid rwaliga kunywa juice. Alafu indo tingi low acidic ni indo ria tugaga ni the normal fruits except citrus fruits. Citrus fruit ni njungwa ndimu and other citric fruits. Alafu matunda ja yangetha no mwakore marigu uri bare bagundirite mundani waku bakura bwega maembe ou korobio ou nundu uingi chithawa ikithwa chemical ikethwa ikigwa nundu bwa chemicals but not the natural way. Tutanendekire kurigita murimu uyu thini H pylori kana Helicobacter pylori infection ikukumandeni akeu. Within kagita karia karete ndariri no ikale mwaka miaka 10 miaka 20 ikonanie ina ndariri ukuriga kumenya wina thina ya H pylori. Muraithiria no batere kumenya nande ije ni thina ya infection na daktari akuriga kumenya u batere kuria kutrita nakio ni ndawa na ndawa ile itritaga ni mithemba iri ya antibiotics na muthemba jumwe njwa antacid kana proton inhibitor drug. Proton inhibitor drug ni ndawa iri irigagiria kiu kuruta acid ya kiongwa nundu ijitha chi protons. So antibiotics irio kanywa igiri in combination ubatere kunywa continuation uti gutigithiria rukiri no goro na brasilia ya antacid itekwe na manguruki ya 20 milligrams in a dose. Rukiri na kioro ubatere kunywa ndawa ithatu wata antibiotics igiri na antacid imwe. So in total ubatere wito kinya u in 7 days. Ukwalikia 7 days ukambiria ingi continuously the same drug utibatere guchenjia nundu wachenjia the chemical structure na ithwa ni kuraga H pylori na ndega twikera ni ratwikire resistant nitakwambiria dose kairi so watwiko guchenjia antibiotics iro kunywa ndiku ya kanana ukendelea nayo mwaka even the
21st day ni wendele 14 other days au ni antu betha bakiangatania teri so ukwambiria antibiotic from the first day ilo kanywa kit jeta kit sana kit ilo kambiria ntiko ya mbere unywe frequently mwaka ntiko 14 igire ikuthira 21 days 14 days sorry the normal days ukinyanda wa irio ntiko rukira na kioro the 15th day ubatere kwambiria antibiotic nti antibiotic sorry but antacid uendele nayo ntiko ingi 28 so in total ukethira ukinywa ndawa ya acid 14 days plus 28 days ile ikwethirwa indiko kendo ndiko 42 so utero kanywa ndawa H. pylori ndiko 14 nusu mweri wirwa kubua ukanywa ndawa cia H. pylori mwezi umwe na nusu na ile antibiotics ni ndiko 14 antacid wendele nayo continue nayo mwaka ethirikirie ndiko ingi 28 extra that's a full month na uniwo H. pylori tiritawa Otito na igiora kana yeso karingi kintu kionde yetwa infection ya pathogen mwakethirwe ni malaria witha ukeria kuraga then real pathogen aja turegeria kuraga kindu itwa H. pylori na yarikia ukua thinere kuthira buru ya H. pylori infection ukethagirwe kithira na ntura mundu after 3 months you can repeat the check up with sibitari uthio kithimi onekana H. pylori ikuthira nundu pengine okay ugutirito H. pylori but urana thina ya asas urana thina ya gastritis so dalili ya tiritawa despite kuonekana wina thina H. pylori utatirita asas no utatirita gastritis so no ethwo kuthiria ndawa ya H. pylori but utathiria asas kana gastritis kana thina ingiri ikundeni akiu Ibu sana daktari tuwe mmoja kuria kwa treatment complications ile kusema kuyaniana mawati ba momba kumera tuwe gwithwa etritwa and most likely teri na mulaithiri wa Meru TV ngwenda kwira antu betaga to successful treatments ndawa iri kui mingi sana but ukitha successful treatment ni wetani atrita na bacteria pengine tathira so ikambiria ukura kairi mbara ou nirikagiria pandu gwi complication kana ukitha muntu wa gutiritwa na kwirwa kubwe na tabua so mawati baba bakurikinya thina H. pylori number 1 ni incurable stomach complications kana kiuya gwikambia kurete mathina wabo kugeri kunywa ndawa bate kubua no kaithwa mwaka wina under ira twita restricted diet uketha nandi mundu awajua ni thina kiu erwa uwe kiromba kuria aki ni kindu ta ngima na mboga aki na mboga ile kilo mwaka nyanya so in such a situation complication ingegejera nundu riria onire mbemba ngima na mboga mwili waku nukwenda fruits mwili waku nukwenda minerals mboga itena minerals ya kwingana mwili waku nukwenda vitamins so ukarikiria wina thina ya deficiency syndromes kana mirimu iria ingi ijagira nundu bwa kwithota wate indio mwili ukubatara nundu ianda very restricted diet kana wili giki no mwakoro mire murire muthemba ju so nwithagiria muntu uria ari watini jwa mirimu mingi sana number 2 H. pylori ia yatuike ukura sana ndeni akiu ni thagwekiria the stomach lining na ikarete wimbwa na rwakai ndeni akiu thina ni twita gastritis so gastritis ikwambiria nundu wa result ya H. pylori pengine ukuriti gutreat no ndutamenya kana ukithirwa gwitirita H. pylori aria kubua no rikiri thina gastritis number 3 nirikagiria irina ya maronda jake wiria twitaga asas menya to mwaka wajwa ni H. pylori wajwa ni maronda jake but ria yaria utiritwa kana kala muno kiu ni kiu ni kiambe ya kuria the ria ya kiu ni atiga an opening wound
open wound ni kironda gitikuniki mbi kana mbi ukethwo na stomach ulcers na mwisho buru H pylori ni kia mundu gwatinjwa murimu wa stomach cancer kana duodenal cancer. Ici ni cancer ya nundu pengine wajwa ni ulcers na opening area nyambairia kuimba. Yambia kuimba no kitho kuna mutation ya genes na iga change gateka wena tumor kana kawimbwa na kawimba kana karikirie stomach cancer kana duodenal cancer. Na ntoma that ere undu bako bomuthia tukirekeria. Undu wangu enda kwira muthikiria ukuwa mandu ya H pylori na ndakwira ate murimu munene sana batere gukira kwiro ina thina H pylori ubatere wita kwi daktari agutegera na ukonekana winayo ukethwa ukithithirua counseling nundu yo ni ya maana sana kwandu barigana thi murimu bubiu ngwirwa ni daktari ungwirwa no makanywe ndawa mwezi umwe na nusu. So kumau muntu nabatere gutiritwa bwega mbatura mbera muntu ni bwega uciwa daktari tauni daktari matiri ngwira no monenti kuchionde chanji matatu Continental Hotel Meru Town kana Mutindwa. No kenda kuwatira namba cia thimu pengine no uria ni ndawa iri kwithongomia H pylori no ndo ni thagira kit ingi ni generic ingi ni ile twitaga the original drugs kionde na chitha china bei mwanya kuma kwa ingiri imwe wita mwaka kwa ingiri 8 kana ingiri 10. The most expensive ni original drugs na but nundu muraithiria atemenyera original na ile generic agasumbuka sana no aningire thimu na namba ya Safaricom kana Airtel namba ni 0727 146 017 0727 146 017 kana Airtel 0784 143 578 0784 143 578 ukaninga namba yijire netho kingwatiria na thimu kana maka kumandikira text. Ibwa sana daktari na tupakona kanya kakuya ndirigiro keya ringi na ringi mrethiro wa Meru TV ono twekira katanta kiri mubango yogi magweto twatania ringi kimye twitite bitawa tiri mbabu.